Muruburi ukubwatia niguo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Enga kiengia sana umwancho muri rubegeta seni kia Ndizi TV ando saleso gotolere korwa sorongo rwa Gusii Kisii County Nyamira County chibunge chaito chionsi chibunge ikomera isata sorongo rwa Gusii ne chinsemo chiri chietane nite chinseme chichonsi mbia mono aso kwenda kureta seni kia Ndizi TV tiabona nkwaria ni asomoro biri bwechi gosori magego twalenga kiengia na rumba bakulutu asomoro biri ovene o rumba okoletu na babu mkongwe tiga bono tunyale kumanya mangana mangi chikosoli binge byakorekanira sense ya Kenya Africa na ensengima tobe tugusanga so bamuchakiro muchakano mbako muri yakorekanire aikana segeta seni kia Ndizi TV kuchakira chinse chiga mpaka chinsa 12 tobe komo mbaka omwelio. Tebna manga korekanira se eviti au chigosori abagosori bite binge bya korekanire ndabwo te World Cup qualifier abange bari kubwati mono amangana Italia amangana Portugal goika tororo tunyasanga soboime kiligia korekaneta ari kurendo mwancho murieri kando na Alliance Spain aliteko korekana inyora buna nabo kubati omoroberi yoyo wetera ase YouTube Ndizi TV News soko enda kwanda ase YouTube search Ndizi TV News tori kikende kenga Ndizi TV News abakora chibicha cyabarari baito bonsi ba Ndizi TV ase page yuse channel ya Ndizi TV News wa subscribe kwa batekengere kero konya leko bate byonsi bikende basipige kokorana na Ndizi TV na bokonya ra Kenya nsemo ya Facebook Ndizi TV News na WhatsApp nimetanze bara wata chibando lichiri obwate aina bo detect abase WhatsApp ote binkuru ali gutolera likuru etimu ya unereri etimu ya World Cup ya so etimu ya so sabado teranyara goso abune nche yane teranyara goso nchino monto Portugal ndobata manga eki na gekeigo kitogikora torego senta so ese Qatar World Cup na bote na etimu ya unereri ya World Cup sanjo boniga itobata international break chiri chia England the Spanish La Liga Italian Serie A German Bundesliga nchigendreti abo soli baspe baina nese chinse chiabo kogo soli chi friendly na chi World Cup qualifiers igona otebye timu yao ya World Cup ntimu ki na ndake birengeri bya igoro ya ina nka yogo tubwata koru naboko likotebe koru asense meye timu ya nene ye igana na itubuna Ndizi TV tone kibuna ntosome chi message chiao esengenjo Ndizi TV tukubwati amangana ya bali bagotuliri bonsi pia esengenjo nini mokolete Ndizi TV erororo obwansu bwo mungusi kolende mu maitekerenga kere tubwate omurobiri buno yoiga inchebuna captain 001 tiri ko banchebueka we can't wale bali tukoba na arabu so bwato bwechigoso na leroiga ntubwate omusaya odegeteri no musaya na tebili taskiaro musaya chinde rundo chinchirororo asiki okwerokero musaya na andakira bote bya okwani abaligeri Manjumuri Ndizi TV ngo kwa aligani asumuro biwechigo sorry ngoro ko Musai James egento ngoro kero Musai chiko sorry chitaito montole uchangamugete kera chingaki oro Musai yona kingoro kero Musai James yate bako kwaite murobiri no yae tobe abunyomba eri moti wa tobe te ya nebe timu yo yaite tunjiro yo Manchester United lakini ningo gete airende ngiyota gokera onyo muntu Manchester gakogoka yate bano Musai James turabenero chakira boniga mbako muri tuna kwanera mangana mange konde bono mwancho muri amangana anyara korekana amanene mona sorongo rwa Gusii nigo wiki eye ensemo ya Gusii yanyara Gusii omonyangongo bwenkoyo asorongo rwa Gusii omaneka inde buna John Champion Ndibalema nigarenge omoro tabane myakeli emekoro nangati yabantu bali bacagete Shabana omete Shabana kale yarenge timu y'abasongo boka ekarukuru esabasongo ekajindese ekabe yaba indi boka atirita Shabana nilitali yaba indi ono yaba indi ababa esoborai kati abantu bali barusti Shabana kurwa sobotendi bwaba indi gusaba osoli yaba indi kati aba osoli bali aba mwa batane uchesera Shabana amekainde buna John Champion Ndibalema yonya litego siri obogimabwa yali tukolia moisonde asenka ensemo ya Nyamataro kawate emyaka 553 aibure tariki 5 na 3
omutienyi ogatano na gatatu umwaka o 1940 gwikira bone na bwo kesabu orare emyaka yaye nerenga andake teturaigwa enkwana kurwase familia yaye gose ya mate yaye igoro gusira kwaye John Ndibalema. Kwa majina naitwa John Ndibalema. Mimi ndo kijana mkubwa wa John Champion coach. Tumeshinda naye poa jana. Then tulikuwa tuna watch ball naye by the way before agi. Then akaniambia anasikia kwenda washroom kidogo. Then nikaona ana take time. He was a good man. Alikuwa mtu anapenda michezo sana. Yeye hakuna kitu kingine mngeongea apart from sport. Anything else. Amjua ni mtu anapenda watu sana. Anapenda watoto sana. Hata kuna time aliniambia story about vile alikuwa mwalimu. But because alikuwa anaona most kids in Kisii are getting into drugs and other things, aliamua ku resign from teaching career, akaanza coaching. Hiyo Kisii Youth Olympic. Coach Shabana, coach Mumias, coach Sugar, GTI, then akaenda up in Harambee Stars under 19. Then from there akaretire until now, but amekuwa mtu wa ball all along. John Champion amekuwa pillar. John Champion amekuwa inspiration, amekuwa mentor, amekuwa motivator wa mimi kama sports enthusiast, yani kama mtu ambaye anapenda michezo. Na jamaa amesaidia watu wengi sana. Watu ukiuliza kina Rashid Kisii Sports Youth Academy ambayo alianzisha 1989, amesaidia maplayers wengi sana. Amecoach paka Michael Cott ambaye mtoto wake ni Divock anachezea Liverpool. Naweza kuambia John Champion akona majina mingi akona majina mingi za players, the best players that have trained and played in Kisii. So we've lost a pillar, we've lost an outstanding dad, we've lost an inspiration. Abungati ya abasani gusio ya mate na abasani balibale angena John Champion bakorera obwa mate bwaje na njiranjite kigosori na ngote bigubunda nigale ngo muntu tuli timu ya Arsenal license ya English Premier League ne timu ya Germany asamangana ya kitimu na anga umuntu rengange sana enkura ya rengange sana ne timu ya Shabana FC andaka yana kyokorera ogosiroko kwa ya John Champion mona sorongoro iturwa gusia ritangani pole sana se family mate kero muntu mina siro nandore ngemuna breadwinner waso muntu mwali tune eta yekenyoro nigo family one go chia to arama yanda mane korende mate ase kere champion ya silinto bane to korege ntugete yoko kora to munyora in fact yekero golge no nye egetibu na Kisii Stadium ngya change tiburi eta kero Simeone cha stadium ate kumura beli ubona abange bakakana lende ne recording ba ne recording bono bintu ne abantu na umba bana teno nye kwali no street ya moiga ase town ero kuritaria ya kuona erinde kuinyoro mate bintu taraisi muntu gochago wekiranie egento buneka ase mangana ye chigosori kero matenga kiri ya kare okoligeria abantu abange banchete maybe bate umuntu tigasome abantu bate school ne arakeregendo lakini ndo bansi kagosora ile ngagatebirwe oyo no muntu omoliri lakini era kamwa koira the party ye chigosori ya siriro asinga keyo Andake se bali na ba maite John Champion na moja uturikere SMS andake na kimwante komanya na nere andake ibaga kiatigire asenko ya soro ngo rwagusi na kirikira koru kunyura abantu buna baba bonyanti kama yoro bali abagosori bali abanene kurwa soro ngo babuntu bate abo Henry Motego baroromba kaboni gantu bate abo Sami Ondimu na bange sana bare soro ngo rwagusi kurinde ntora abanyora buya igot emerobele banteve kwororo iliranya kunyura bali abanyanko baito bechigosori elinde abale balero bamanyanka itwarure kaitole na nkaitura nyale kwenda andake korwa sense meli ya matento bwate oyo mobonere olenge amonere sana ange sana na John Champion na rote birengere libya igoro ikikera akorekane ilinde komonyora John Champion teto ikurwa nsema ya kabiri studio. As I have continuously been saying, we need an umbrella, we need something like an academy in Kisii. We don't have these structures that support the grassroots football. We don't have the structures that support the young and talented people in Kisii. Unajua watu wanacheza tu hapa na pale, uwanja ni mbovu, Getembe ni mbaya sana zaidi. You see, we have to go all the way to Nyatieko, we have to go to other places ambazo ni mbali ambazo ziko na uwanja poa poa. Stadium yenyewe tuko nao hapa lakini it's taking too long
for these youngsters to use the facility to upgrade their talents. Unaona, so mimi naweza sema like hebu tuharakishe hii stadium isaidie vijana. Vijana wamekuwa saizi 10 years, they were 5 years when the stadium was being constructed the first time. So a lot has been missing in this sports arena. Nasema viwanja vitengenezwe. Hatujui pale pesa ya viwanja zingine zilienda za hizi viwanja ndogo ndogo, Kisi Primary, Nyambera, Getembe. So like we want the government to be accountable. The county government should be accountable. Hizi ni vitu John Champion alikuwa anaongelea all the time when I was talking to him. Anashangaa kwa nini hakuna structures za kusaidia vijana wadogo waendeleze mpira, waendeleze talanta yao. Wapi academies? Mr. Governor alitupromise academy like almost 8 years ago now. Hakuna academy Kisii. Unaona? Hakuna sehemu watoto wanaweza enda waendeleze talanta yao. Mr. Champion amelilia hizi vitu sana, na ningependa wakati huu ambao ametuacha sisi tuendelee kukua vocal. Tuendelee kukua vocal. The incoming government must know that we have been crying for all these things we have been saying, na complain, na tuna state every other time, but nothing is being done. Yeah. So we have to honor these great people. How do we honor John Champion? At least tufungue hata kama ni John Champion Sports Complex. Where is the government? This is what we are telling them. Tafadhali angalieni vijana pia, angalieni talent ambazo zinatoka chini. Unaona, tuendelee kusaidia vijana. Wengine hawana kitu ya kufanya kwa life. Sports ama soccer is the only thing that they can run to. Tafadhali tusaidieni hawa vijana, sisi kama enthusiasts, sisi kama gava, unaona, na sisi kama stakeholders wa sports wa Kisii. Tafadhali, that is the only way I feel that we can honor John Champion. Abungati ya basani ba John Champion bande korwe birengeri byabo ikikera koru kuinyura abanyangongo buna bwe kontore buna serikali ne wizara y'Ekigosori national government sengencho John Champion narenge gati ya aboroki betimu ya Harambee Stars under 17 yemweche ya kombe gya Sekafa Senior Challenge SNC ya Uganda emyaka gati ya 1998 abo igongati ya chihiro chito wata SNC ya Kenya ntoreki emerobeli buneranya korekana na emerobeli yoko mwene John Champion negendrete asinka yensemelia nyamataro ntobete ko waito korabuna ekikera koru koinyora abantu bunaba bali banyalire kwene kibuna lira bali yagusi gosukalire motu ase amangana yebiyegwa kole totia nayo mwancho morigireri andake nimetabangia maitebuna enkoyo eko gosori gomono na abasacha chitim chirito mate chinyinge sana ichire chi abasacha icyabasubati chire chinke sana nonye igo gati achire chinke cyabasubati chira sense ya Kenya na ulimwengu asobwagale abasubati ngwetera bale mechande menge sana Reta chinsa chiabe na kwali ni roboti ruwa bene igoro ya emechande eli abasubati bagwetera CVT na ogosaba kwabo kogosiru twende nsema ya kabere ya studio toigwe birero by'abasubati ase myake menge ase orogongo rwa Gusii chigosori chamanyakanire mono ne chigosori chienkoyo nonye igo ase gosori yenko yenga kientambe yamanyikire kobengo engosori yabasacha kurinde abasubati na bagendete gwetoma imeye gosori yenkoyo kwene kibuna nkonyara bale gwetoma na kogosori ese gosori yurero iga goche maseye mokuru ase timu ya Gusii Starlets etimu yetomire sana asorongo rwa Gusii Asere tangoro kusheri ni njama nje no mwaki o Gusii Starlets ase Gusii Starlets nje ngwake kwendese position ya midfield katikati nonya babwato moyo bwako gosoria yenkoyo ne watabune mechando bagwetera ne minge sana ubuna bakonyara gotoerera katika bona se etimu yetu ya Gusii Starlets ndobwate chi challenge chiroro iyo togwetera ndumuna bachesaji bado ne management yetu mmoja challenge ntangani transportation ekata kuganda kuseme pira ya isiko endagera bado ndobwate challenge yororo na baisika muna to ko muna baki mupira bado ndobwate challenge tubona toringete ntutweka muna abaisike asa mune side ye kwende ye transport ngonyorole kirato kuganda mipira ya tambe angona transfer paka Kakamega lakini bwana kwa nyoranga tubwati ye transport management yetu kwa nyoranga abako strain mono sana wote konyore e transport mpaka tuagenda lakini ngo ikerere kere chinga kichindi yeke transport ya burapi bate mesi bakonyara bagenda ganaga kwanyore nge transport ya boli
ya bolire kwana kwanyora ngapa ke mepire ndoroko genda kwanyora bajasaji muna ntu bangete kwa ntole paka management yete nyene ne bangete ngako ndira katika bona kere konyora nga transport ya bolire kwanyora nga ndoroko genda twafire mepire ndi sometimes ngo na tatu ako mupira ande toirana lakini akaba yantu yani commitment ile twanjete ndwaje mupira twagana twako mupira ande toirana lakini kwa nyanto dietike ndodietike mama ete abaisike challenge nera babwate konyora gosekera umesikekera ro mukienyi konyora nga mbale bagotwara na mbale batari konyara gotwara of course management yeta abatu tendete ngote mabale mo kabisa batolete lebinge lakini ekeranga kiende mbabwati na ndi konyora nga na ndi mbika toererete wone yabunaro bara ndubate challenge ogusaba kwabo na saba bwatani bali bwato kuganyo kuya kunyara gwesona ne timu ye kwende kibuna kunyara bale kubasira wikeli chigosoli chiabo na mechando mekegera bese timu yabo kwende kibuna kunyara bale kokosoli asenchira yobo twereru wono yale kunyarekana tonyore sponsor era nyare ko to sponsor to agende emipira kwarorere nendagera nikituranyore na tutanyorerie kutuisana erie ngera tokoro ndumura abana kustale batoko appreciate bono ogusaba kwabo na saba subati bali bonsi barasoro gongorwa gusi kwene kibuna nkwesora ni bali na gosoli chinde chionsi na bali baragani gosona na ese timu ya Gusi Starlets nigo bagote abune bisieli nigo bire wasi montoni bensi ko wadi talent tawasa konye karanzira muna ndi talent yetu abwate ntonye karanzireti twaje expose mpaka twekera saboni onde bwensi oroje ngana bati kipawa kia kende kionsi tawasa ko karanzira akoreki arokia abantu arokia na ninke moirare muna ntu mupiro to irare niko bono bagosabe birengo bya serikali muna bagosira mirobeli ende yonsi ime county ya Kisine county chinde kone kibuna ngosira bale egosori ya basubati elinde abasubati abange banyare goikeri obuya gwebyo gwabiri babwate saba iseke moskondi bensi ole willing oja ko join ase timu yetu ntu bwati mo chando ndi bensi ole willing oja ko to join ntu bwati mo chando ndi bensi na bago cha to join acha kesto acha kerete ai kesto ikire onde bensi ako cha keranse otira bako isa oika ase to ikire boni Kinko reporter tani kia Ndizi TV kurwa iga segeti kia Gusi Starlets nseme ya KMTC asobo gatagati bo mucyobo songo Eretaliane ndemo Steven Captain 001 Nimetepna mwaroro voti oru na ndake ibengeli bene goro yengane yu kolende ayo Musai James ndake nkira koru mtende yapa swati nyali kunya kora Una na kete wote ir last week karo kutango kwane goro yengo ya waiseke serikali ni wantu ko tuchaka no ya serikali ya county turatika national government bawan te kiaro mate chiba sanjiro jikona no chase ministry ya sports narenga kirio mwanta kone kina kerewese kwena no ngutumu kwera mbaka mwali basa nchiko bora ya baisiki bako ruera mbuna bate una kuramba ka western useka kamega chiabora bali baenda no nyamba likuragira gabona serikali chi county chiba siri kwena no wasana nya cha CDF wakikishe munango tumekuchire na nda abaisika nabo mate tobere una naigata wote abaisike ose talent abaisike ngoyo nesire sana ase engoyo gabona yenerenga kingi abaisike ose serikali ya county national government yabona to swaime enyare kwana kiuna yana ni chibesa matu muchando kero muchando gocha ni ugochera kurase mangana finance gonya mbawati besa michando bado ndo chikonyora asinga kintambere osyo ganda ke une ngane agendrete basabire bale watu kuba okuganyo kwiya no nyene ndagiro nyare kwa timu bune yu osenjere ndosora nyare kubasira esokora kwao nabukunyara gusanga unyare kubaikire no sutolikira SMS funa Ndizi TV tolele na to kubwatanira ne timu yuna system chinyenge chishwa teme chando tuchithire abana gusaba gosori bagosara sobo toerero kolenderi tukotiana yo mancho muri yali amangana ya enkoyo ya basubati eligi ya Nyanza Regional League negendete ko beta inse chitimu chinga chigendete kurwanirira ase chiligi au ase chigosori yechu na lero ntobati chigosori cyari kosori uchakira saa 7 ya lero koneli tukolia mambi chitimu cya Gusinji twale chigosori au ime ya Nyanza Regional League tukochakana ase geti kiensoko gusensemo ya nsoko twale gosori gatie timu ya Kineni na Gucha FC gochakira saa 7 ase geti kiage tembe aigasobo gatagati bo muchi obosongo etimu ya Kikao FC nebege kwa nyarigani etimu ya Riamoni korwa sensemo ya Kitutu Chache South tutware semo ya Nyama ya Nyamira County
timu ya Nyamira United nebe kwenye timu ya Ekerenyo arafu omwali oyo gose egosori ndege Gesusu ensemo ya Gesusu nebe kwarigania timu ya Golden Boys na omwali oyo timu ya ensemo ya Kenyenya Yombo Machoge timu ya Momachoge nitwale gosori ntindi sana na timu ya Ichuni chosori chonsi echigo cha kasasa igonyo kole chinse mecho ikageti tetelia timu yao oraina kibako gosori na wate bye birengeri gose timu yonega nitako improve gose ega netio bonchori bwa bene elinde nyale go change igo mwanche muri muri rya sembe no muri buri gwechi gosori turaiga umosai James na nchende mo Steven captain 001 turanda somo tumogomoke gutukoirana Shabana yagwate gosori weekend ya nyara gwetense mo ya awendo nechi timu chininge cha National Super League tukoirana ntorigeri NSL asobo ime Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwomogusi Chomori maite National Super League nigegendrete ko beta insenkaite ese weekend yetole nduso entunda ya 15 na kabere ya first league tobata chiko soli chatigiri bere chio kaboniga 17 na 18 tonyale gokora ama 18 na 19 rather tonyale gokora amangana a National Super League first league nechi timu au chigendrete kwerwanira ase biti au kwendo mwancho muri ase weekend ya eta ntu abwate engana tolo kwana ogateba Shabana tindeba Shabana ise ko bunge ntangani ngo bwere agosori eyo ikabunge ntangani ngo igete ime ya Wendo Stadium kai Wendo Stadium mwancho muri gereri Shabana nekera ro nebungete ntangani second half ikabunge ntangani agosori kaira makali muchando kayole ngebo ni bo bugasira yo Mato muchando maybe tinaikirana tase gosori tochenje Kiswahili iko bona maybe oikirana kwa ase ya Wendo Stadium maybe na kwa renge bahati mbaya timu ya Shabana ukono ko rengere kwane kera matukali utachie tekera Shabana ebwe etanga neta kobe ngoja kubwa lakini mwete mupira nigo bawata nigonga oboche otarende timu ya nigo kobeko iko bona maybe I guess maybe in defense ya chete karara gose timu ya Fortune Sacco Iratumeka kama bagaya nyora tabiye kanyara kurusia point ya meme ya Wendo Stadium. Mwancho muliranda kyani maitese getie kwa sore renge ntindi kolende egosore yu ikaira 1-1 Shabana FC na Fortune Sacco ikaira makali yegore ya basi yegore yemo. Tetande sema ya kabere studio toigu engana ya omoroke monebwe timu ya Shabana Michael Court yo kagosore timu ya Shabana kale inki agwa tikyo koteba igore ya gosore yu. Still bado ni positive due to lose but lose concentration baada ya kufunga kidogo hiyo ndio imetuharibia mpangilio yetu but bado si mbaya juu tunachukua positive zile mistakes tumemake kidogo lazima tuenda kurekebisha tuna need kurekebisha zile makosa tumefanya haraka iwezekanavyo kwa sababu tunataka tu win. Hakuna vile utataka kukua pale juu na au win matches zako. So next tutajaribu tutaenda all out. Team si mbaya, najaribu kama leo naona kulikuwa na 2 changes. Najaribu kila mtu afit kwa system though kidogo hatukuenda na ile
ile nini tumekuwa nayo, yani ile hali yenye tumekuwa nayo the previous matches hatukuwa na, kulikuwa na lapses kidogo especially kwa midfield. Wale tuliongezea deep six na midfield, but tutajaribu tu, wote wana need kusaidia timu, so hatutaogopa kuchange team kwa sababu wote wana need kuzoea na waingie kwa hiyo system kusudi timu isaidike. Igoba kondo kanga Shabana MC Goko kwanga tore bobe P Ama chuma 11 igoro yegeti Toko bwate mbombo lazima watati Nakumbuka Mike Okot Jackson Gadelu akiwa kwa goal Awangeshika nduki za Henry Motego Abu bocha bolia Mr. Ongengo Nani mwingine kama Henry Nyandoro Ondeta Yobuna Richard ya Tambo Konango ungejua kitambo Mopirore kwa lituko ya sato Half time tolio muongo man Luziki ya piga kona yo kidogo ndani Shabana nenda mbali tigango kani Mochi karemne virogo vya dogo kani Ile siro ya timu ya Shabana FC na katia batitiro sama mashabiki timu ya Gusi Shabana FC banyara korosio gotero ko elio konyara gutire timu ya Shabana na konyora bali bonse baba iroro kulende coach Michael Court hata abune kusoria lenge kongusa ile timu ya lenge number 1 la season ya itete Shabana home and away kwani aba rusi red draw improvement was an excuse kwa kana check ni excuse timu tayari ngomo Mobange game ya ino vijana ndo Shabana mwete ya rengenga ekarolinga no bata advantage chentangani ya mashabiki and then no naliteke na wendo papa awando bado wasina tuone umatende ya bage tike ndio siko tumeka wechekere ekia home ikona bata advantage na kebale wono litanga no naliteke ko sare segetikeri mashabiki achira mange wono ikono bwate yani toto yabuna chisiro ibere alafu wono mama ko igala mwa redro igo nyora wono bawe chakwenda so fortune sako Muranga Imagine what travel distance ye kwa rosire maybe wa credit ko buneli mo chia sego sorry na bakra beke mina ne ka tindi sana ase ngeli tukerio andake tiatore buna omoro kama ne timu ya fortune sako ago kerete draw yugose ago te bambire rare to ene sema akabere studio to igwe nkwana ye omoro ke fortune sako Nimete yune semo yo setimu yo makainde buna fortune sako abo batebete buna andake mbabu etengucha kobwa bari gesenge njorere timu etanga ine teranya gusiri go soli nyinge bate bono mbarre ngocho likibara kore asense mo yakabere korende baro bari abakoro ose chi veteran chi timu ya Shabana omanyakaine buna omote gosomo gaka ondimu herate bete buna ugonchori kwa bire se timu ya Shabana na bato ko semeri buna manyore gotwara amatoke amaya toende semo yakabere studio taigwe nkwana yaye Njasa marita ngoro kusamwe ngabu deta bana te kondoka omote nikine ase timu ya Shabana bunega ndote ko perform bono iga ase nyencho mo coach ya choro Samuel Court to akirene transform ando akiri Shabana nchendo jenga sinsi achaga ase timu aba mrendo cho boro kereri tikire tikwende tactics cho wakumpira barona sibai kirete in fact mbaga neto kubwatia mangana ya takira se soka nanda so maNP omwarimu toko bo mwarimu ngangwane kwa jete college so egento kemise tikonya se timu ya Shabana konya abantu bakorani umpiro yo buna asa mangana side ya coaches na abantu batagita umpira umaete kero umaete nga umupira ninki egekogera nabona mnagendete mnabona kugesaga tete ubwire chimechi sato jire draw yoma egendo nche ndase ko teba so mpiro usi Shabana neri yetu tu agete ibona agete Shabana nkaenda Transcom
nkarworo bono ntobwate experience y'umupira mnabona agajite since he came here ase Sabana igante binga tinkobera isiko igombe nkotaranere ase naro nkomokonya kurusiko rende buna chi advisor kurusiko nchikira kinara gusaba ase timu ya Sabana yale korra bya mono sana bono wikira bono iganturo chenga aso maine bwa magana etimu ko bandira ko swasiri otherwise isa kogenda buna tolega tindo chi kigota kene ngiro kera tanga ase timu ya Sabana siekira bono kogera aba murayo bali bya bali fit abantu bakuibwa mangana buna ngonye defense side ya defense mbiya bago chesa midfielders mbiya bali mbiya bago attack ese chi opponent kogera umupira ngonye turi attack chi opponent as fast as you can ibokene nkiora kole kogera to kwala chi opponent chance ko enjoy umpira egera the moment chi opponent ko enjoy umpira igobono mbalela ikiri gutugwa bono ega no sekuru umpira bono ega ba arigerira umpira Sabana mnoga endelete naho baro jenga improvement chigendete chire high otherwise etimu mbiere etoko basabera maya nyasaye ne ruko raruko bwa kwa yego re byonse byegero gusaba nyasaye umuntu tokwana mugondo obetogesa ko eregero kwana mugondo ibokogesa kulingana buna uguchi committee aso mugondo wikobekero uboyo ndoje naena ase chi office chi team ndoje mbya emorali mbya baita saba chesaji otherwise kene njonda mente kwetanigo ndoje nge timu mbiere tigato basabere amaya kino mugaka ondimu gosomute walivale kuvacha magana Shabana emyaka eri emekoro under 1992 na gosorete timu ya Shabana FC buna striker auteba wange mbale kumunyara rais ose kumubwata kureberenge ribya igoro ya timu ya Shabana bunere andake egosori yarenge ebe ya timu ya Shabana weekend yabana ikwenda wachikosori ne timu ya Murang'a Seal kolende egeti kya Murang'a Seal andake mega ya timu ya Murang'a Seal gotwara abatete ribaye konyara koleta libere rase egeti FFKF gatabuna gosori yanare gosukigu mutumba kenga kenda igo Shabana tero twara gosori wiki yeye andake mbake weekend gosobo okumusana kwa biroro gatie timu ya Murang'a Seal FKF na obotine libwegeti kyabo bwanyarire kurigererigo kwendo mwanje muri ritu koliankyo timu ya Gusii FC asegeti kya Awendo Green Stadium nenyare konyagania timu ya Silibwet koranda ke timu ya Gusii FC ese chigosori yange ikianda ikomi teranyara kubwa chinge cha chire makali na konyara go ikuru ntori ritukoria mambi gusanda ke gonchuri nkobora segetie kugatie chigosori chinde kurende ritukoria rero ndobate gosori ganze gatie timu ya Kibra Black Stars ne timu ya Mara Sugar bwase Kibra Black Stars ise konyo robo buyase gosori yeyu nenyare gosuka iguru na goswase top 4 gose top 5 ya National Super League kurende Mara Sugar ise konyo ara air draw gosobo bui ero rukuru nsali series relegation zone ne timu ya Chaka ya NSL korende egasiri chinguru gosobo manyigatiabu ekanyara gosiri oboroso bwe timu yintore goseninyare koiranira ritukoria rero segosori yabona Kibra Black Stars egosori gendete chinsabune chiaboniga anayigonda se amangana yesi minaro goteba kurukusa Henry Ayora kurwa sensemo ya Bogita agoteba tuko pamoja hadi mwisho kati ya bali bande bose bagote bwati ya Facebook, YouTube, SMS etote abunambya monaso ko bwati chigosori na ko bwati Ndizi TV aiga no bwansu bwomogusi twenda somo timoko mukigo tukoirana ndorira mangana World Cup ningo kwenda Qatar ningo utali kwenda ndorira sobo ime tukorana sensemo ya iyo mweli yenseme ye chigosori Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurondera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195